Obulamu bundi awo abankoba ati omusaada amuzaire mu omwana gy'omuwaga benza kanti aha omusaada najjo okumubona ali awo pekeje ngali awo lazima azira kavwaku ningena mutwala nti nje muwagabire ngazira kavwaku aye baba w'abaana abo ezira era abaana wuuyo bali aye tidinga bajana kusoma kubanga ndi kubona amaani gakoze eki gali kumpwamu aye bajasoma batya ensonga enkulu gyenkaluwamu mpuliranga mulekiri kuniga ky'abaana b'omwana wange bamukasiru kyenda baba kubala bufumu mu kusoma bayambe mama waiwe nga kyena yenda eno YY Media yeida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abantu agatusema bye mukola lienda kundita eno YY Media mulungi ali kwa YY Media kiri nchokola kubanga otugoberera kituza mu amaani yasaba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe like and share our videos in share video sikira nikali mu bitundu ebyo mu district y'Igenda era nga tulukujanga togera ku n'abantu ab'endawulo akwira ku mbozi daibwe bambi tomana oba oli awo embozi esobola okugema ku mutima waba n'engeri y'ositukiramu wano nkyayire ku omukyala Mudondo Sirisita mami ono alina obuzibu watambula mu ngeri osobola okumwesimisa wabula ngenda kuyamwidule na kuyamusensera mami Mudondo alina omwana yazaala Kigala omuwala abasoga bamweta Kasiru nga tayogera wabula omukairo ono namwandu omusaada wazirawo obuzibu alina nti atubire n'omwana ono abasaada ab'endawulo bagire nga bakozesa advantage yokuba nti omugala Kigala Kasiru baja bamusobyaku bamufunisa embuto bamuzalamu abaana wotwogerera Kigala ali ku abaana basatu aye nga abasadda tibamuwa buyambi era omukairo ono mami buti naali wano nalwanira muwala wokubona nga amubeesaawo nibaiddukulube so bambi tumukyayire gano atukobere ku bulamu bwa muwala we obulamu bwa muwala we Baseke Mariam mami gye bali bakugemereko kali sebo ekyalo kikoba ki ekyalo kiri awo kityonze kimbisa ngeri olwokuba nti bankoba mbu otubire n'omwana Kigala bamuzalamu abaana wazira buyambi aye mwene nwanikana n'abaana abo olwokuba nti nayenda gali abali bankobye bwati omwana oyo atazaala kunze nze omwana wange akole ki azaale ku omwana kuba omwana gwa mwino takwaza era wolwala takutyamira ku mutwe gwo nti oba akwidanda baba akukwawo kaseera nga yevuirawo mpera no gavwawo nga iwo sigalawo oli kutangirawo kyobona nayenda omwana oyo azaale ku omwana era abankoba ati omusaada amuzaire mu omwana gy'omuwaga benza kanti aha omusaada najjo okumubona ali awo pekeje ngali awo lazima azira kavwaku ningena mutwala nti nje muwagabire ngazira kavwaku kyene kwena okutegeera wamuziranga mulamu mu myaka nga 2 yalekera okwogera wali omaze okumuziza nga namuziza nga mwiziza kunimwine obulwaire bwaidanga amambuluga yo gaidi amambuluga gaidi agazimbya amatama mwana oyo yaidira mu mambuluga ge yalwala
twajokola tuti ni baba we gano ati ayi muno omwana oyo idi nga tali kwogera nti ati omwana tali kwogera era yali atemaire n'ebigere bino natandika okumunigangako amaadi amasu n'ebintuntu ebikola naaniga najoka nti ngayemerera ngayemerera aye ekyokwogera kino kyalema twatawukako ni baba we twaja ku madwaliro twaja Idinda twaja Idinda era bamuwako obwidandabi ku mugampeke era byalema nze olwaira nakoba omusaada wange nti muna omwana tumuleke kyeva mulamu ali emere era atambula tumuleke twamuleka yatuuka emyaka egisoma yamukati gyosome no kwisomero yalinga tayogera buti isomero yajjaku yalinga basomesa be bakigala imbe obuti bamusomesanga batya nanze tyamananga era nga asoma birungi byene biti kuba amaiso ge gano Katonda yagamuwaga omoji ngabona biri ku lubaawo kule era niwe babikoze ayi nga tawulira musomesa byayogera ebyo by'omumatu ng'ebyo tawuli ayi omwana oyo ng'asoma bulungi era yafuna ekifo ekyokumpi obwene bintu kuba twabidalabaza wandibibona Katonda nga w'amaani kuba mu kibiina nga ezizaali kwira mu sign language ayi jasi wabanga bubo omukubona obone ng'akola yeena nga yeena akola bana ebyo byalinga nga byamagero era yeena nga kisa ekyokubuziwa ekituuka ng'afuna ekifo yeena yaba ni baleka ennyuma bambi ekyo nakyebaliza Katonda mwana we bwe yasoma yatuuka awo yadema okusoma so yatuuka mu kyokumeka walekera okusoma kyamukaaga yabita ekyomusanvu ayiti yakisoma ki ekyamulemesa okusoma nze tyategeera mwene yaloba buloba ati tiida kujja nakanda jja ati be mama be naka alobye twamuleka ni baba we twamuleka ng'akaaliwo bamuwaali ende yasooka nga ende eyo kasita nti yakulana sooka ogyere mali sooka ogyola museeku okoleere mema mperano kaita yakulana atuuka mu myaka gy'abantu bagala bwe benda basaada nze ng'amubona nga olundi ng'akuvwaku wano ye nga mulabufu muzibu ng'akuvwaku wano bulungi oti ajja wa maama we digaliwo maama we ali awo mu kungiragira awo oti ali kujja eyo so oluuyi yeena eyo ye yaponyokera najja okubona omwana nga oti ali kulwala ano oti mulwaire banange bankaati omwana oyo tirubuto nti mujeere n'agema omwana oyo n'atambula twaja mu idwaliro ebuyenga awo bamukebera nakanti omwana ekindese gano mwana mukasiru aye nenze mumunkeberere mumumbonere lubuto oba mulwaire mwidanda bulwaire bwana aba muzwire okujja okumukebera ati tunamukebera tutya tayogera timumukebere ati mpano jja n'omwana w'emandu omukoba afuka enkali akuwe enze najaya bampa akadoome yafukamu enkali nagitwalira abasawo abasawo bafumba enkali ukaba ati ntukukobere omwana we olubuto nti Katonda nti lubuto ati lubuto ati wazira ira yeeka ojja oti omuliikirize ayiremu amaani alekere nakulambaala kyonka naira gano n'atandikira awo kutawukana ye kumuyiyikizaayo yabwaba alikwenda akalungi wapampa ofuna otusente okamugulire akali yayoyanga biki kwoya bubamba obwo bubamba obwo todo atetegera munako olubuto lwagama munako kayena yayo enyama era ng'ojja bagula waleeta bamufumbira yalya aba yakalya yabusesema akyo waba okoze rosi kayiwatereka kayiwamuga yalya bwabamu kwotyo ngaenda yante yambuzi yante era nga jengula olwamala enda yakula endewe yakula kuzaala kwatuuka namutwala mu idwaliro yazaala omwana nakobera mwene ye muna okay we now mami
olikuwa wa media ndi yazidi olisigira awaife basede mumbikado mami soko gemere muko mami tuje mpala busawe no wale wetubuuse wendi kwenda uja mwidwaliro ebuyengo nibategeranga nibakati ya lubuto otegera oti yawo omwana no lubuto omwana oyo namubuuza nze mwene namubuuza yankoba ati eriyo ono sahaba omusaada amugeza ati owekirefu neyampa olubuto nti waaga ati weeyo zeena nakola research mu bantu ab'oluuyi eyo bamunkobera ati omwana oyo tumubonanga nigindi zeena nayeta gindi oyo namubuuza yaikiriza nze tyajja kumuwagabira yali mukuvunaanizibwa ali gakage n'omukazi we era n'abaana ye alina bwaba eyo nze olwamala nabireka muna nakanti katusabe awone kyonka so nfune n'omukisa omwana nga azaale kuki omwana nze kyobona tyagagana na musaada oyo katonda yakuwa omukisa ogwo omwana we okubanga yayize enkaana yazaala yakolera omwidukulu era kayina gy'okukola nti kayi omwana oyo omwana akuza ali mu myaka oba gyali ena kayi yatoola olubuto musaada mulala oyo aye muna tyamwogera ku nze nasayininga akanti nze tidda kwogera ku musaada oyo azaayi n'omwana oyo abaana baliyamba omwana wange oyo mukasiru nga nze nfuire ndi kumuyamba ndi banvuirewo abaana babo balikola ki bali muyamba eyo abanga azira bambi nalowooza nga ayinza obutafuna buyambi ate omwana owokusatu mwana owokusatu oyo ekino kyendiivu azanga nekyokusatu era mweno oyo musaada mulala oyo yaloba tayenda musaada wundi yadde emusansa abaana be so aye baba abana akuwa ku buyambi wantoola ntono amazima bwe gali wantoola ntono wantoola ntono kale ye gaafuna woba mu mwezi nga guno none biri tukutamu hafuba ya sabuni mwezi busimizi bakubona oba hafuba ya sabuni kabiri wono mpano kangeze kungenda leno bwetuli emmere tiyakugula buguli eyaha nze mwene ndi kufuata n'omwana owokubiri mubyo mwene ndi kufuatana n'abaana abo bana utiwo mami okola kye kikwemerezaawo nima bulime mu ngalo muno mbago era n'akayinuka bw'oli kumbona nima bulime era nze nalima kulima kuva inuma eyo omusaada wange yafu atyale kulambago nalima nasobola opiita abaana beyandekera abato abayira kuyo so mu baana bo wazaani muzeeyi abaana bameka abaana nazaala naye abaana bangi bona bale abasigale boogera abasigaire boogera boogera bo bakalamu gyokuzaala Mariam baseke nga tinayogera tikyakukanga muku kyava luugi wa mukuno n'enkeeza wa muzeeyi oba owo muno we ife kukikeewa ife tuzirayo kasiru era gano wendi mu maka gaibwe gano wazira kasiru era mu kika kye bazaalamu azaala maama wa bano daada waibwe tyabonayo kasiru abantu abo nafumbirwa wano nga bona baliwo aye tibaali mu kasiru nalowooza nti obukasiru buno mambuluuga gano engeri abaana enuma eyo idi nga twazaalanga abaana nga tibabagema pooliyo nze nalowooza nga omwana oyo butagema oba pooliyo nekyalofwaku amambuluuga bwe gaida ndowooza gagema enkasi edoogera gadoonoona ife bwe kirakirowooza twakireka
buti Mariamu yekozesaako ku kyokuyamba abaana be Mariamu oyo eino ntambula naye ku kulima tulima obuduuma obudandaali agali akakolako emwani twaduba kamupakasa buti Mariamu oyo aluka enviiri dino ekiswayiri ati aluka omuntu oyo enviiri edo ng'amugaayo 2,000 ng'aleeta ayamba agula saabuuni ayenga ino ndi kufaatana n'abaana abo mwene kukola bakole ki bafuna okwoza bafuna okulya bafuna okunaaba kwa nga wena nga bwoidi omuntu bwotambula gakana omuntu enviiri dino daalukana ne yamwegesa okumwegesa bwongo bwe kulingirira ati yayega mwene kale kyamwemerezaawo okugula akasaabuuni ako olunaku ayenga obugubi mbulimu obw'abaana abo saawa eno iwe onigirizibwawa okaluubirirwawa nze nkaluubirizibwa nga kubagabaawo olundi ebyetaago lw'ebiba nga biriwo ebiri kwenda ayenga nzira mu kasente naagulira nga ndi kunigirizibwa kubanga kyenalima kiba kikaali kutuuka kitunda nga duuma naatuuka okalubwa ino so nja okukola nti maama wange yasiba omuntu awo obuvwiri bwamusiba yamuwa 5,000 olwonamuka nti gyoguleku akasaabuuni gyogule buti tubaye tuzira muunu gyogula omuunu oleete gano olwokuba nti emmere mbanjiire mu nnimiro ndeese gyenima aye baaba w'abaana abo ezira era abaana wuuyo bali aye tiidi nga bajja na kusoma kubanga ndi kubona amaani gakoze eki gali kumpwamu aye bajja asoma batya ensonga enkulu gyenkalubwamu mpulira nga mule kiri kuuniga ky'abaana b'omwana wange bamukasiru 9 baba kubala bufumu mu kusoma bayambe maama waiwe nga kyenayenda ayemperano omusaada oyo engeri yaze ate alina amakaage ayemperano bano yabandekera nze nakola nti abantu bano editali mbuzi otiina aditunda bantu ndi kufa kikazi niwo mbona okugogomba kuno kulimira baana abo balye bavwale mwene omusaada azira mu isubi kufunira Mariamu wakuba n'abaana be ekyo munatidde kuba tikimubuuzanga ku nkaali ayenga iwe sitwa omwana omutwale kwe nga era nenda nkimubuuzeeku kubanga olumbe tiruli kulya miti luli kulya bantu nja kutuuka ekiseera nze nfwe abaana abo bano bazirawo omugabo gwaibwe era nteekwa okumubendegera afunire Mariamu oyo epolota amuteerewo enumba amuteemu n'abaana be apakakize nga abaana be mwene nga bw'abaire apakasaniiza obwenyi ayenga kiriko nkalubya baaba wange eky'abaana abo baliko nkalubya nzira kyakukola ngumye n'abaana abo ngumye nabo ng'omuzaire ate olw'okwenda omukisa gule gwenkukobeire nti mwana wange abeekunaki n'abaana so aisano lyo lyali kubona nga Mariamu atresiti tayogera takola aye aiza akwikizaako ng'omuzere yakufuira abaana ebiddo kuno ekindi aye yanoona akola emirimu oyo ogwobona ejawaka wano akola mu bukasiru bwatyo nze n'atyama gano yandeetera n'alya ekiseera kyotuuka yena yasiriikirira ngena kwe kumugema omwana ali kumukoba ndi kwenda ekitabo
namuka tusala amagezi gano twasalasala mu magezi gaife nga bwe tuba tusobwere yakifuna omwana oyo galwala aikerenda aye nga ndi kumukisa gule nti omwana yanzalira omwana nteekwa kukikola mwidandabe era nfuba emyaka emeka mingi kuba omwana gwe yasookeraku ali kusoma kyakuna yamuzaalira gano era nkalwibe naye paka nnoyo yena nnono ndikaluba nabo gano nimwene babiri tuti tulikaluba n'abaana aye omusaada we aliwo aye wantoola ntono so aba wano Mariam ali gano ninaye era lwe tutafunye nga tubeeraawo tuba tuzira kyakukola obuyambi nzira n'omwana oyo ni baana ba nzira muntu akwati ayikunamba bana mwene netolera nenoneza aye n'amaani ndi kubanga gali kumpwamu tidi kumwenkola aye aida kubaawo n'abaana abali kwa Y Media oni maina waifa Kigala Mariamu Baseke ali wano mami yali kwogeranku mami nenda Mariamu mombukize Mariamu atukobere kuko obulamu buli kumutambulira butya ku kyalo kuno mami otemi ali wo muti wali wo obusimizi buli kutugwako buli kumusombo wene kyo bubona ali kwekuba kubasana ne kuba asa mami nendo tuwayire mbukiza ku Mariamu ntidi lulimi lwawulira bulungi obulamu bumutambulire butya ngo omwana omuwala Mariamu oyo nzira bwena amubuuza lwakuba nti ye aba wa kusayini kyonka ozaseni dogo okay obulamu bundi awo tuwajja kukwigombola yebayegesa olulimi lwaba Kigala ng'osobola kikuyamba ku muzere okugani Mariamu abe tyajayo nze twamala twaba bwagano titwajayo okube kale mpeyano monti ono yegaba nga ali ekiri ku mukalubya ng'akuwa esayini nga iweni otandika okufuatana n'ekyo okukimwagalira okole ki okimuwe tuwe example ngaki ng'ali kwenda kyakukoba atya ng'ali kwenda sabuni aye ng'azira sente aida yakuwa esayini ati okwoza akukoba ageza bugeze okwoza era iwo watoola esente wamuwa era yajja kuiduka yamuleeta pagano wajja kuiduka ng'ali kwenda ekiri tebamusumbuwa mbe maduuka gaife agabano mpano bamumanirira kaitatu nti era gatuuka ageza ati ng'agaayo sente nga olamuwa sabuni nga yatambula era niwe abasukaali nga tufunye sente da sukaali mutuma muwa sente nti gy'oleete nti era ajja yayita sukaali yamuleeta wano balanse ejja okubala sente aidi era baba bamwikiza editali nido akidi sensi ye namwino wazira lulimi luno lwonka kwogera obwenyi akubyatya akobeire enda kujja kufumba enda kujja kugoya endala eri muluma olikwenda kujja munumbere kugoya Mariamu lero olikuja kulyaki kati okwaife kuno tulya kawunga ka bando era tuba ku kawunga kale muna aye ng'omwana oyo tyakoba nti ezira nti oba bamukubako olube nti ogwo gwana ogwo gukasirwa ogwo gututamye guti omwana wange oyo yalina empisa yeekuumira gano aye okuba nti nawulira nakoba nti ng'omwana oyo bana mwana nga ntamye oyo bana abantu bansinye n'omwana abe
tiyankalubya yeekuumira wano era Yakoba tayinza kukwanula akwana abasaada babeene bamukube akukwati bankole bati bankube yakwana omusaada emwene oyo kale alina omukazi n'abaana aye yamukwana byawa era n'omukazi olaidi amutanga kuluta olwalona aidi